Salibonani bafundi, abafundi begwalo lwesikhombisa. Namhla isifundo sethu ngesolimi lwesiNdebele. Sizathi namhla sikhangele amabizo aphiwa abantu. Kulesizathu ukuthi abantu baphelwane amabizo lawa. Abantu laba ngesilungu singathi they are special people, ngabantu abaqakathekileyo. Ngakho balamabizo abawaphiwayo ababizwa ngawo, asitshengisa njalo asipha ulwazi ngabantu laba. Angitsho, ngiyathemba ke lani selizilungiselele isifundo sanamuhla. Angitsho, lezi ngwalo zethu sesilazo. Ngizaba ngunika ke izibonelo. Namhla ke sakhangela amabala nje amahlanu ezathi sixoxe ngawo abantu laba esikhuluma ngawo. Angitsho, amanye ke uzathi ke ubhale ke umsebenzi owakhangele lawe uwadingisise ukuthi angabe ekhuluma ngabantu abanjani. Ibala lokuqala esilalo lanamuhla ngelithi intandane. Ibala leli kathi elithi intandane liphiwa abantu abanjani njalo litshoni. Elesibili ngelithi isacuthe. Umuntu okuthiwa yisacuthe ngumuntu onjani. Elesithathu lithi insumbelume. Kuyini kanti insumbelume? Elesine ngelithi umfelokazi. Angitsho, elokucina ke ngelithi igwala. Yamabala ezathi ke siwakhangele ke ngamafitshane ngesifundo sethu lesi esilaso. Angitsho, asila mzuzu eminengi, imizuzu yethu mifitshane. Elokuqala ke besithe intandane. Intandane ke libizo eliphiwa umntwana ongelabazali. Abazali bakhe mhlawumbe bengaba batshona. Ngakho ke umntwana lo ke kuthiwa ubizwa ke kuthiwe yintandane. Elesibili besithe isacuthe. Isacuthe ke ngumuntu ongezwayo endlebeni. Nxa ukhuluma nje njengoba sikhuluma uyaba engezwa endlebeni. Ngakho ke lo umuntu ke ubizwa kuthiwe yisacuthe. Elesithathu insumbelume. Asazi kumbe selike lalizwa leli bala lithi insumbelume, kodwa insumbelume ke ngumuntu ongubaba ongazange athathe empilweni. Angitsho, ngiyathemba liyazwisisa ukuthi ngitshoni. Umuntu oyindoda ongelamfazi kazange athathe, kuthiwa yinsumbelume. Elesine besithe umfelokazi. Kuyini umfelokazi? Umfelokazi ke ngumuntu ongumama obetshadile osebhujelwe ngumkakhe, kuthiwa ngumfelokazi. Elokucina ke elesihlanu ebesiliqambile okwakathesi besithe igwala. Ngumuntu onjani kanti umuntu oligwala? Kulesaga esesiNdebele sithi kibo kagwala akulasililo. Ngumuntu esingathi uyesaba. Angitsho, nguye ke osithi uligwala, ngumuntu ongalasibindi, ngumuntu oyesabayo. Singambiza ke simphe ibizo sithi ke lo umuntu ligwala. Angitsho, senzathi ke unike amanye amabala ozathi ke usale ke uwakhangela, ubhale phansi, utsho ukuthi atshoni. Angitsho, njalo asetshenziswa ebiza abantu abanjani. Ngiyathemba ke usulungile ke khona lapho ke ukuthi ubhale. Elokuqala ke lithi icina thunjana. Masilibhaleni ke leli bala, umuntu onjani kanti ngakibo obizwa kuthiwe licina thunjana. Elesibili ixhegu. Umuntu onjani esimbiza sithi ixhegu. Elesithathu isalukazi. Elesine isigoga. Elesihlanu sizathi ke siphinde lamanye bengeke esike sawachaza. Intandane. Elilandelayo isacuthe. Elilandelayo njalo insumbelume. Elilandelayo umfelokazi. Elokucina ke ngelithi isimungu. Yiyo ke amabala enzathi ke amabizo enzathi ke kutshiyele wona namhlanje. Uwakhangele ke ubhale phansi uwachaze ukuthi ke aphiwa abantu abanjani njalo atshoni ke la amabala. Isifundo sethu ke esanamhlanje ke sesiNdebele esabafundi begwalo lwesikhombisa siphelela ke lapha. Sizathi ke sibonane njalo ngesifundo esilandelayo kusasa. Lisale kahle bafundi. Bye bye.